Салом, ман Олим Фалимҷон. Мавзӯи имрӯзаи мо бофта. Дилхоҳ бофта аз ду қисми асосӣ иборат мебошад. Ҳуҷайраҳо, ина ҳуҷайраҳо, аз ҳуҷайраҳо ва моддаҳои байниҳуҷайравӣ. Дар холигӣ байни ҳуҷайраҳо ҷойгир аст. Моддаҳои байниҳуҷайравӣ. Як ҳуҷайраро калон карда нишон медиҳем. ин ҳуҷайра чист? Савол якум. Ҳуҷайра воҳиди хурдтарин унсури афзоиш ва инкишофи тамоми мавҷудоти зиндаи рӯи замин ба ҳисоб меравад. ҳар як ҳуҷайра аз се қисми асосӣ иборат мебошад. Якум ин ҷилди ҳуҷайра, дуюм ин ситоплазма яъне шираи ҳуҷайра, мояи ҳуҷайра, сеюм бошад ин чи? Ядрои ҳуҷайра. Баъд гуфтем моддаҳои байниҳуҷайравӣ. Дар холигӣ байни ҳуҷайраҳо моддаҳои байниҳуҷайравӣ ҷойгир аст. ин моддаҳои байниҳуҷайравӣ ба ҳуҷайра ғизо медиҳанд, такягоҳи ҳуҷайра, устувории ҳуҷайра ва муҳофизат кардани ҳуҷайраро чӣ мекунанд? таъмин мекунанд. Моддаҳои байниҳуҷайравӣ дар навбати худ ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. нахҳо ва моддаи асосӣ. Кадом нахҳо? Нахҳои ғафс. ина ранги кабуд хати мебинед. Нахҳои ғафс ном дорад нахҳои коллаген. Нахҳои коллаген ва ина сурх борика ки мебинед ин чи аст? Нахҳои эластин. дар ин ҷо инчунин моддаҳои асосӣ ҷойгир аст. Моддаҳои асосӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. моддаҳои органикӣ. моддаи органикӣ ба моддаи органикӣ дохил мешавад сафеда, чарб ва карбогидратҳо. Инчунин моддаи ғайриорганикӣ. моддаи ғайриорганикӣ ки ба ин об, намакҳои минералӣ ва ионҳо дохил мешаванд. моддаҳои байниҳуҷайравӣ миқдоран дар ҳамаи ҳуҷайраҳо як хел нест, ҳамаи бофтаҳо як хел нест. Ва дар баъзе бофтаҳо моддаи байниҳуҷайравӣ зиёд, масалан дар бофтаи василкунанда, дар баъзе дигар бофтаҳо моддаи байниҳуҷайравӣ кам, масалан дар бофтаи эпителӣ. хосиятҳои умумии бофта. Барои аксарияти бофтаҳо як қатор хосиятҳои умумӣ мувофиқ мекунад. ин кадом хосиятҳо? Пайдоиши умумӣ, сохтори монанд ва вазифаи якхела. Пайдоиши умумӣ, сохтори монанд ва вазифаи якхела. Аз ин ҳама гуфтаҳо таърифи бофтаро чунин шарҳ додан мумкин аст. Бофта чист? Маҷмӯи ҳуҷайраҳо, гурӯҳ, ҷамъ, маҷмӯи ҳуҷайраҳо ва моддаҳои байниҳуҷайравӣ ки аз рӯи пайдоиш, сохтор ва вазифа умумӣ монанд ва якхеланд. Сохтори монанд доранд, вазифаи якхела доранд, пайдоиши умумӣ доранд. Боз мегӯм, бофта чист? Маҷмӯи ҳуҷайраҳо ва моддаҳои байниҳуҷайравӣ ки аз рӯи пайдоиш, сохт ва вазифа ба ҳамдигар монанданд чӣ номида мешавад? Бофта номида мешавад. Дар организми инсон 4 гурӯҳи бофтаҳоро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. инсон ва ҳайвон. ин бофтаи эпителӣ, бофтаи василкунанда, бофтаи асабӣ ва бофтаи мушакӣ. Бофтаи эпителӣ. бофтаи эпителӣ. Сохтори бофтаи эпителӣ, хосиятҳои бофтаи эпителӣ, мавқеи ҷойгиршавии бофтаи эпителӣ, вазифаҳои бофтаи эпителӣ. шурӯъ мекунем аз сохтори бофтаи эпителӣ. Сохтори бофтаи эпителӣ. ин ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ ҷойгиранд дар сатҳи болои мембранаи базалӣ ва дар зери мембранаи базалӣ ҷойгир аст бофтаи василкунанда. Рақами 1 ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ, рақами 2 мембранаи базалӣ, рақами 3 бошад бофтаи василкунанда. бофтаи эпителӣ як қатор хосиятҳое дорад ки мо бофтаи эпителиро аз дигар намуди бофтаҳо тавассути ин хосиятҳо фарқ мекунем. Кадом хосиятҳо? Якум хосият. бинед ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ ба ҳамдигар зид ҷойгиранд. қариб ки байни онҳо фосила вуҷуд надорад. ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ
ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ зич ҷойгиранд. Якум хосият. дуюм хосият. вақте ки ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ ба ҳамдигар зич ҷойгиранд, байни онҳо фосила вуҷуд надорад. дар ин ҷо моддаи байниҳуҷайравӣ кам аст, яъне миқдоран зиёд шуда наметавонад. аз ин сабаб дуюм хосият чӣ мегем? моддаи байниҳуҷайравии бофтаи эпителӣ чи аст? Кам аст. моддаи байниҳуҷайравияшон чи аст? Кам аст. моддаи байниҳуҷайравияшон кам аст. сеюм хосият. сеюм хосият бинед, ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ ҳамеша дар сатҳи болои мембранаи базалӣ ҷойгиранд. Не, ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ дар сатҳи болои мембранаи базалӣ ҷойгиранд. ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ дар сатҳи мембранаи базалӣ ҷойгиранд. ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ дар сатҳи болои мембранаи базалӣ ҷойгиранд. чорум хосият. ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ рагҳои хунгард надоранд. ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ рагҳои хунгард надоранд. доимо савол мешавад, вақте ки ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ рагҳои хунгард надоранд, пас ғизогири онҳо чӣ гуна аст? ғизогири онҳо бо роҳи диффузия. ғизогири онҳо бо роҳи диффузия. аз куҷо ғизо мегиранд? аз мембранаи базалӣ. дар зери мембранаи базалӣ бофтаи василкунанда ҷойгир аст, ки дар ин ҷо чи аст? рагҳои хунгард ҷойгир аст. аз ин рагҳои хунгард моддаи ғизоӣ ба мембранаи базалӣ ва аз он ҷо бо роҳи диффузӣ ба куҷо? ба бофтаи эпителӣ чӣ мешавад? ҳуҷайраҳои бофтаи эпителӣ ворид мешавад. панҷум хосият. бениҳоят қобилияти баланди таҷдид доранд. регенератсия. ҳуҷайраҳо вазифаи худро иҷро мекунанд, баъд аз иҷрои вазифа онҳо нобуд мешавад, ба ҷои онҳо боз ҳуҷайраҳои нав пайдо мешаванд. ҷои ҳуҷайраҳои мурдаро зуд барқарор мекунанд. яъне қобилияти баланди регенератсия доранд. яъне регенератсия ин чи аст? таҷдид. таҷдидшон бениҳоят чи аст? баланд аст. ин панҷта хосияте ки мо гуфтем, боз дигар хосиятҳо ҳаст, аммо панҷто муҳимтар ва доимо дар ҳар куҷо метавонад ки вохӯрад. барои ҳамин мо панҷтара номбар кардем. мавқеи ҷойгиршавии бофтаи эпителӣ. дар куҷо бофтаи эпителӣ аслан вомехӯрад? якум, дар сатҳи пӯст. пӯст аз се қабат иборат аст. эпидермис қабати болоӣ, дуюм дерма, сеюм гиподерма ё насҷи зери пӯст мегӯянд. анами эпидермиси пӯст, қабати якуми пӯст аз тарафи берун, эпидермиси пӯст аз бофтаи эпителӣ сохта шудааст. тамоми сатҳи бадани мо аз берун бо пӯст иҳота шудааст ва қабати якуми пӯст бофтаи эпителӣ аст. якум ҷойгиршавӣ гуфтем дар куҷо? дар сатҳи берун, яъне пӯста. дуюм дар куҷо аст? боз дуюм мавқеи ҷойгиршавӣ сатҳи болои узвҳои дохилӣ. яъне сатҳи узвҳои дохилиро мепӯшонад. масалан чӣ хел мефаҳмем? сатҳ меъда аз тарафи дохил сатҳи болои онро чӣ мепӯшонад? аз тарафи дохил сатҳи онро бофтаи эпителӣ мепӯшонад. сатҳи онро мепӯшонад. ҳатто ки падмӯякҳое ки дар рӯда ҷойгир аст, ин падмӯякҳо аз ҳисоби бофтаи эпителӣ ҳосил мешаванд. падмӯякҳои рӯда аз ҳисоби чӣ ҳосил мешаванд? аз ҳисоби бофтаи эпителӣ. аз ҳисоби бофтаи эпителӣ. сатҳи узвҳои дохилӣ. сатҳи узвҳои дохилӣ. ин раги хунгард аст. сатҳи дохилӣ раги хунгардро низ чӣ мепӯшонад? бофтаи эпителӣ. интима меган аз тарафи дохил. интима низ бофтаи чӣ аст? бофтаи эпителӣ. аз тарафи дохил бо бофтаи эпителӣ чӣ?
پوشانیده است از طرف داخل. بعد رسم دیگری که ما میبینیم، ما گفتیم در سطح پوست سطح داخلی عضوها رو میپوشاند. دیگر جای موقع جایگیر شوی این غدودها، غدودهای ترشحی داخلی و بیرونی، همه غدودها از بافته اپیتلی ساخته شدند. انا در بالا میبینید این بافته غدود ترشحی بیرونیه، اب پایان بودگیش باشد غدود ترشحی داخلی. چه خیلی فرق میکنیم؟ غدود ترشحی بیرونی همین سوراخی که ما میبینیم مجرا است، یعنی غدودهای ترشحی بیرونی مجرا دارند، غدودهای ترشحی داخلی بینید همین سوراخی وجود ندارد، این مجرا ندارند. از این سبب در نزدیکی آنها چی جایگیر شده؟ رگ‌های خونگرد محصول حاصل کرده خود رو، یعنی گرمون و فرمین رو، گرمون رو اصلا به چی میتیم؟ به خون. غدودهای ترشحی داخلی هستن گرمون حاصل میکنن، گرمون خود رو به کجا میتیم؟ به خون، و دائما از اونجا محصولات ضروری برای خود رو چی میکنن؟ میگیرن. این غدودها یعنی در کجا بوده؟ در سطح پوست، سطح عضوهای داخلی و غدودها. این چونین بعد از این ما تصنیفات میگذاریم. در تصنیفات باز در کدام قسمت کدام نمودی بافته اپیتلی است ما مکملتر میفهمونیم. وظیفه های بافته اپیتلی، وظیفه های بافته اپیتلی، یکم وظیفه این بریری، یعنی ارگانیسم رو از محیط بیرون جدا میکنن. با این راه محافظت ارگانیسم رو تامین میکنن تا اون وقتی که بافته اپیتلی سالم است، سطح اپیدرمیس پوست سالم است و سطح عضوهای داخلی سالم است. اما اپیتل بافته اپیتلیش هیچگاه یگان ویروس یا باکتری به ارگانیسم وارد شده نمیتونه، یگان جسمی ضررناک به ارگانیسم وارد شده نمیتونه. بعد از آسیب دیدن این قبط ها وقتی که آسیب میبینن، این هنگام وارد شوی ویروس و باکتری به ارگانیسم به نهایت چی میشود؟ آسان میشود، به نهایت آسان میشود. یکم وظیفه چی گفتیم؟ محافظتی. دوم وظیفه جبیش ما گفتیم کم پیشتر که سطح داخلی انمی روده پدمویک ها دارد که این پدمویک ها حساب بافته اپیتلی حاصل شدن. پدمویک های روده بافته اپیتلی است و این پدمویک ها وظیفه جبیش رو اجرا میکنن، جبیدن غذا، جبیدن آب و دیگر مواد ضروری که در روده، در خولگی روده جایگیر است، برای جبیدن آن چی میکنن؟ خدمت میکنن. برای این وظیفه چی میگیم؟ وظیفه جبیش. دیگر وظیفه سکرتوری ما گفتیم غدودها نیز از بافته اپیتلی ساخته شدن. پس وظیفه غدودها خارج کردن سکرت یگان محصول ماده فعال خارج میکنن. از این سبب وظیفه چی رو اجرا میکنن؟ میگیم وظیفه سکرتوری، زیرا که غدودها بافته چی ان؟ اپیتلی. دیگر وظیفه اخراج. توسط پوست ما ماده های نالازم خارج میکنیم. عرق، توسط عرق ما ماده های نالازم رو خارج میکنیم، آب و نمک های زیادتی رو. اینچنین در کانالچه های گردن، نفرون میگیم، این هم از بافته اپیتلی ساخته شده است که این هم وظیفه خارج کردن محصول نالازم رو اجرا میکنه. این وظیفه چی میشود؟ وظیفه اخراجی بافته اپیتلی. تصنیف بافته اپیتلی. بافته اپیتلی میشود یک قبطه و بسیار قبطه. یک قبطه و بسیار قبطه. گفتیم این ممبران بازلیه. ممبران بازلی. اگر در سطح ممبران بازلی یک قبط حجره ها جایگیر شده باشد، یا را میگن بافته اپیتلی یک قبطه. اگر در سطح ممبران بازلی یک چند قبط حجره ها جایگیر شده باشد، ایش هم میگن بافته اپیتلی بسیار قبطه. اما بافته اپیتلی نه همه یک قبطه، نه 4 تا که ما کشیم یک قبطه. چی با 4 تا کشیم؟ سبب این 4 تا که ما کشیم اینها باز هم دیگر فرق میکنن. همه یک قبطه، اما نمودها با یک قبطه در نوبت خود به 4 گروه جدا شده است. کدام نمود وابسته به شکل حجره هایشون باز گروه بندی کردگی. یعنی این حجره چگونه است؟ حجره پهن میشد بافته اپیتلی یک قبطه پهن، بافته اپیتلی یک قبطه پهن، بافته اپیتلی یک قبطه پهن. در دیگرش ننویسیم موجه فهموه. بافته اپیتلی یک قبطه کوب شکل، حجره رو با مثل کوب است که کوب شکل. بافته اپیتلی یک قبطه چی؟ به چی مانند است؟ سلیندر، سلیندر شکل. سلیندر شکل. بافته اپیتلی میجگان، میجگانک ها دارد در سطحش.
میجگان. یعنی بافته ابتلی یک قبطه میشه پند، کوب شکل، سیلندر شکل، میجگان و بسته به شکل چی؟ حجره هایش. بافته ابتلی بسیار قبطه. اینه ای که حجره ها جدا شدن. در بعض بافته ابتلی بسیار قبطه، مثلا در پوست، حجره ها بعد از اجرای وظیفه جدا میشوند. جدا شدن میگیرن در پوست. شخشول شونده، شاخین میگن، شاخین. اما کوکی دهان ببینید پرده لعابی داره. ایش هم میگن شخشول شونده، ایش هم میگن شخشول نشونده. میشود خیره. دوکنیم ایش میشود شخشول شونده، یعنی شاخین میگن. این ایش دیگرش باشه شخشول نه شونده. همین شخشول نشونده شا لعابی هم میگن بسیار جهوده. لعابی دقتی. شخشول نشونده شا چی میگن باز؟ لعابی. این نمودهای بافته اپیتلیه. بعد سوال میشه موقع جایگیر شوی در کجا جایگیر شدن؟ ما در عموم گپ میزنیم. بافته اپیتلی قبطه پند جایگیر شده است در رگ‌های خونگرد، کوب شکل جایگیر شده است در گرده. کجای گرده ده؟ نفرون، نیچه های نفرون. نیچه های نفرون. سیلندر شکل در سیستم هاضمه در کجاش ایمینه؟ در معده و روده ها. معده و روده. میجگان باشد در سیستم نفس کشی. میجگانکایی که در سطح سیستم نفس کشی هم اپیتل سیستم نفس کشی در جایگیر است، برای خروج کردن گرد و چنگی که در راه نفس وارد میشه توسط این میجگانکا به بیرون خروج کرده میشه. این در کجا؟ سیستم نفس کشی. سیستم نفس کشی. شخشول شونده بسیار قبطه. شخشول شونده اپیدرمیسی پوست. اپیدرمیسی پوست. شخشول نشوندهش باشد شخشول شونده اپیدرمیس پوست. شخشول نشونده در پرده لعابی کوکی دهان. تشکر با دقتتون.